Paidi heke seng tini ni chini pandano chenglaisinai heke puilano jotono sanja kaham te yang jotono no lamsogo tini ni chini o borok ministry ni pandawo ani korang tangi datong bosko do hambai paidi heke seng tini ni chin pandano trek ke seng chenginai thanglai puilano ang tini ni je tang betang sab chongjak tong ang abono kisa saklaimani pore ang kaitoni kok naena poribai nai ang koinai chini damilton chini masang milton no o pandani bagai surinani paidi heke paidi ang tini ni tang betang no kisa sanai ke moderator tongwang sakphang khak sang dewarma haike opening prayer tongnai chini muchang milton tai present worship tongnai chini takhuk samai tai ice breaking session tongnai abo angnanai tai bible reading chini bukuk sharon tai tumung no kebini special number ok tongke kebo kai to no lobi samnan musungai tongkhangke borok no bo zora rejagnai tai tini ni kok tu bunaing kha chini pastor Bijoy tai abuni yagulo seng chini closing prayer hain hai chini da Bijoy no khlainai seng tini ni chin pandano seng pairenai paidi haike puila no kai to ni kok thaino seng porlaena ang share khlainai screen share khlainai seng kai to ni kok thai seng porlainai seng porlaena tit ni no porlaisenai tit chapter 2 verse 6 to 7 8 tit seng porlaena chela sikla rokno bo abu tei kheno sak soi di henai hindi nang sak bai thangbo bebagono samung kaham ni bagai phunugui sajaknai engthai nang kai chomai kaham ke frengdi bui kok egi manya abuti kok kaham bai frengdi hakeni ni kena ari rok chini bagai mungsa hamya sawi manya angai ma lachinai oilamba kathar porma bisingtei kai tor sing jotono hamari khlaiteng haidi hake ang koinai chini muchang milton no tini ni o pandan bagai surinan bagai ang suriwanan jotono ngini o sini kaplaisa fan ganang maya ganang afakai tu sunon ojora kaham ni bagai lobo nun ojora khulumo nini mungno sing ojora bazo afakai tu subrayung kai tor wana masingsa khlai nungsuna hamari ritono nono belai khena hambai afakai tu folani manani bisingti khlainai tabuk sing jumo kuthumlaija greng jagani baksa haksa baksa gana Apan afakai tu sing jotono tabuk o apps din bisingti sing tabuk baksa ke sing nuglayo khorang khnalayo subrai kai tu nungsing logi tongi in thani ya purishuriwo tinini je pandani teifang nungpono naithok khai o pandano tei duli chapnan bagi phanno di afa tai tinini je kok sanai abono nin thani ya pur subrai kai tu nungni busarok no buba hai kok nangi tongkha akok tini akok sanai ni bisingti khlai nung di afakai tu tai tini je nono lobi recapnai tini je bible porinai tini je ice breaking session je tiduli chapnai beba kono apakai to nung se nini yak pai thang bake nung beba kono tiduli chapdi nung se soi kubuni driver ngi nai opandano puila ni simi pai thak jora nini musuk te kenang nai thok tiduli chapdi nai beba lobi surima subya ji christian mungbai sang apakai ton tani suri sano amen hambai chini muchang milton no paidi haike sing tabuk kai torno lobmani bisingtei khulumlayana tai abunse sekang ang jotono lamsognai ang jotono no lamsogo je tini chini bisingo ketal rok phai tongkhangke ang norong no lamsogo kai torni mungbai jesu kristo ni mungbai tai ang koinai norok singbai manjagi mannai every tuesday 7:30 sing kuthum layo sing kai torni mungbai sing kai torno lob layo
tei sing kaitoni mung sing nawinai sing thansa anglayo phaidi haike ang ojorano semaina ruana nangni nijoran nadi kaitona belai khena hambai tai tini jeti phang ta khakchang nona belai hame maro omo jorano man baginai phaidi hingkangke sing or samung srapsa ni bagai haimani ang or samung baki ang tini pandan operation worship sengirwan Srapsani bagai faimani Monrum le tona nang bai ke Nono na singai tona sensaro Nung simi se ani khatoma Ono na singai tona sensaro Nung simi se ani khatoma Zora tong sani zora man sani Nono logayang tong na Hama tong sani lama tong sani Nono kulumay tong na Hallelujah, 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 hallelujah. Ôi manja mong sa nin beskango Zitong makebo sano ya faro Tong tong makatsang makere Nono karyo sangsaro Tong thong makatsang makere Nono karyo sangsaro Zora tong sani zora man sani Nono lobeyang tong na Hama tong sani lama tong sani Nono kulumay tong na Hallelujah, 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 hallelujah. Hambai, pagi ngangke, ozarawang ke tangsar samung samnai, omong ngangke hindi samung, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा और समूना हर समन धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा खुदा उपकार तेरा है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ
स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरा खुदा उपकार तेरा है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु में मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु में धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद हामबाय जरन्ते साहाnya tifanya guru chini takuk samaino belaino hambai bobini zorano belaino kaham kenakha tai resabung knatok bai kai to no lobkha chini bekhabo basakha sungbo kai to no khulumi mangkha lob mani bisingtei kai to no te ba hamari khlaitheng tei je paithagor samani sung kai to no hambai rini lobi mang tongnai sung je maniang na tongmani chini je man thaiya abno sudu se kai tor sung no rikha ni samani belaino knatok kai to no sung सब स्क्रीन शेयर खाई क्या the mark do ang panabukaison the mark okay do kokri
फायदि हायके जों ताबुक आगुइ थांलायनाय ताबु आं जरायनाय चिनि बुकुक शेरन नों अजाराव निनि एलेमबाक नि ककथाइनो परिनानि आं ननो जरारो Audible da? Audible da dara? नि खनाइतों Sari kaham te katangkai jono hambai te tini ni te fang dara nobo. Ang porinai lekhamu ebakhe Numbers chapter 21 verse 1 to 9. Kok bukhrok sijak tongo kanan songno mecheni keplai engmani. Kanan bo songni negebo tongnai arat ni habugra Israel rock Atharim ni lamatui fai tongkha hanai khanakhe Israel rock by choba nanglaye baksa borok no romit plangbai kha Israel rock subrayung ni thani sumai tangai nang o borok rock no chini thani yafake jeng borok ni kamiyung rock no sokomor sugui rubainai hanai salaikha hake subrayung Israel rock ni khorang no khnawi kanan rokno yafarei rubaikha borokno tei borokni kamiyung rokno sokomor sugui paibekha hake aroni mungno horma hanai farjakha te kaisa kok bokrongke pitolni chibuk takmani borok hor khachukni kutulei idom hawo thanglai nani bagai teizlang kachak tei lamralaikha tei borok lamao sak soi man ya engbaikha hake borok kaitono tei musino tamni chungno hasing panthoro butharnani bagai ha Egypt ni tubui ma phai oro mai bokurei tui bokurei asuk thogyama chamungno chawi lenglai sukha hanai hamya salaikha hake subrayung borokni bisingo kirima singcha chibuk rokno rohorkha o chibuk rok bangma Israel rokni borokno sugui buthar baikha afro borok musini thani phai haini salaikha jeng subrayungno tei nono hamya sawi sumsok khlaikha tabuk nung o chibuk rokno norei langjadi hnai subrayungni thani suri sangradi sorry tongot subrayung musino nang kirima singcha chibuk masa snamai bufangni thong buchugo khachiwi rudi khoroksa sek chibuk bai sukjak frukhe bo omono naharkhe bo thangsinai hanai saka hake musi pitolni chibuk masa snamai thongo khe khachiwi rkha khoroksa sek chibuk bai sukjagei o chibukno naisanai borok bo thangkha oilamba kathar poriman bisingte kaitor jotono katal ke hamari khaitu amen हामबाय चिनि बुकुक शेरन काइथोनि ककनो सराय के परिमाण बागै ताई तिनि जे नम्बर्स बिजाबनि मुसी जे फ्रु इजिप्ट हानि गोबांमा इजराइलनि बरंनो तुफ्रु जे तामंखा त्या चिबुकनि कक रंनो सामानि जों तिनि चिनि कक सानायनि बिसिंथि जों तेबो खनाय माननाय हामबाय बेलायनो गाहाम के परिमाण बागै काइतर तेबो हामारि ख्लाइथों फायदि आं ताबुक जरारनाय केबो तुमुं चिनि बिसिंगो कताल चिनि पान्दो मानजागनाय तंखांके नरकनि सिनि मुं रिमानो नरकनि भिडियो अन ख्लाइनाय ते ऑडियो अन ख्लाइनाय नरक साविमानो भिडियो अन ख्लाइनायनि प्रब्लेम तंखांके बा ऑडियो सिमिंग अन ख्लाइ नरकनि सिनि मुं रिमानो भिडियो अन ख्लाइखायके हंके बा जों ननो सिनि माननायनि मोखांबो नगै माननाय आबो हंके जतनसे हामनाय फायदि केबो चिनि बिसिंगो तिनि कताल तंखांके नरकनि सिनि मुं रिमानो 1 मिनिट सिंह नरक जरा नाय मानो केबो तो दातं आं कुनो रेस्पॉन्स माया केब करेना फायदि हाइके जों ताबुक चिनि आइस ब्रेकिंग सेशन फाइजिं थांलायसिनाय
tinini chini ice breaking session ang nonanai tinini topic tongmani Titus tit kok borogo hongke tit ni hinjago pastoral epistles sung mono tini nailaina na tai sung mong ke to klaino a sung mong rong ni bising tei sung sreng laina je sung mantei je sung mantei sung sreng lainai bhai di hai ke ang screen share khaisinai sung menti.com ni bising tei no sung tini ni quiz no sung khlai laina sung asig le laya jotono sung menti.com a hab laya na tai ang code borid nai code hangkang ke 8484 8484 3994 3994 norok chat box bo nai man nai 8484 3994 puila hab ke no norok bible verse jak tongana abuno norok poridi abo poribai khangke se norok ni bumung rok norok sini man nai bumung sini nai quizo habi man nai puila norok hab khangke no omno pori Mamu kaksang nung aje rohomani chat box aba ano simis rohshu. okay do sorry ang jotono no risine everyone menti.com Ang boningi sasyon code hingke 8484 3994. Jara join khane musung tongnai rok 8484 3994. sung asuk zora na laya habnan bagai ta malai chini zora keseb ba ang khoinai na rok dakti no habnani menti.com a thangai nai join a presentation hani tongana aro thangai nai noro code sindi 8484 3994 abo shin kangke no norok nung nai bible verse tit 17 titus 17 omono norok poridi ta male o bible verse ni bising tino omoni related no questions phainai question ang nai ang porisina kaito ni samung ni barza berzak nai mothani bokrok mazra kare ingthai bokung sugya eba khe kisa bai jolia angthai bo phegya eba khe thamchi tungya eba khe rangni bagai khamaya angthai. A church leader is a manager of God's household, so he must live a blameless life. He must not be arrogant or quick-tempered. He must not be a heavy drinker, violent or dishonest with money. Omo Paul Titus no simani bono Crito thanginai aro elders rong no chong dihin pru bo kabangma criteria rekha qualities rekha je elder ni thani tongna nangnai sikla rong ni thani bo tongna nangnai himani no jotono habbai kheda cheng thanglai sinai da I think chenglai mangkha. Acheng akodo haike norok tabuno ni bumung seimana na bumung suine join a quiz habi manan kabang ma habjak angnu kha 9 participants phaidi 10 participants Te khoroksa bo ko botam snai bathar do ang sawana code Okay. singi tongkano code sing horka sing mo 8484 3994. 8484 3994. 8484 3994 Thachingni Bible verse pori khana norok haki aban wishing ono question ang nai haki ang sinka sing chenglai sena ang enter sinai norok ni quiz nong ni question nong ni screen onok jagan bubo mo thani bokrok ni tomong ang thaya which should not be the quality of church leader daktino jolinani tai phegnai rang khamainai tai sakani bebak all of the above answer ka all of the above ke correct jotono mo hiding ang itong ka Question: which should not be the quality of church leader na?
bathak di Faidi heke sing sab ni chaliye bo nukha sab ni chakha nukha sing fastest for the next question no thang lena next question was same no norok no Bible verse sang nai norok a Bible verse for di heke ab no related no question ang nai bekes Faidi norok omno pori di tit 19 omno norok pori di bo frungjak mani kok kubuino krak khe romai tonthai omotui khe bo buino kok kubuino frungma bai khe rag rui mannai fia abono kebengnai rokni chayano bo phunogi mannai. He must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose it. Faidi heke sing next so thang lachinai nor question nor ni question phaina tabu Kubai doctrine Christian rock Simona Danang is sound doctrine a must for Christians? Yes, no. Aro nang yaw question mark thangka abu yes no saying nai. Joto no correct by kya? Faidi sing nai lena sabo fastest tay sabo dokha tini ni o answer fastest sing chini bukhuk aji second o tongo chini takhuk olin third o chini bukhuk sharon Faidi heke sing next question o thang lena mobo norok pori di o Bible verse Titus 2:6-7 In the same way encourage the young man to live wisely and you yourself must be an example to them by doing good works of every kind. Let everything you do reflect the integrity and seriousness of your teaching. Sela sikla rongno bo omotei kheno sak soidi hene hindi nang sak bai thangbo bebagono samung kahamni bagai phunugei sajaknai engthai nang kaichomai kahamke frengdi. Omno related no question ang nai norok pori bai khena ake ang next sinchi nai Chini tongmung bahai engthai how should a young man live or options rizak tongo chaita sak soinai wise self control samung kaham klainai good works kaichomai frengnai teach sound doctrine truth sakani bebak all of the above Kubang mano mixed answer ka correct hangkang ke sakani bebak all of the above Faidi sing nai lena sab ni chakha Fastest and catching in Takuk Olin, Bono compete Kaitongo, Bukuk Azi by Bukuk Sharon. Tabuk Nailene, Sub Pine, take Kaini questions donko, Paidi, Omobo Norok o Bible verse Poridi, Norok question mark Rikeno no Kana, Norok Singzang Nai Mobu Bible verse. Bebak Borok, Mutangzak Tung Hene Kaitor, Kairok Mano, Punuka. Seng kaitono suriyawi sak muchungtei tongmano kibui sak soi kaitono suriwi o sengsaro kahamke tongna bagai akhairongma bai prengjago For the grace of God has been revealed bringing salvation to all people and we are instructed to turn from godless living and sinful pleasures we should live in the evil world with wisdom righteousness and devotion to God Faidi hai ke norok sadi omoni Bible verse tamong no Titus 2:11-12 3:11-12 1:11-12 belai nuklai
correct answer angka Titus 2:11-12. Faidi sengnai lena sabni chakha. Fastest rikha chini takhuk Stephen. Hypano tinini leader angka chini takhuk Olin. Faidi last question. Omo tei porizang nai kri direct no question angka. Naidi ang enter sinsinai nrongni screen of question nukjagana. Cheng chini samung kahamni bagida mutangjak. Are we saved because of our righteousness and good works? Yes. Samung kahamni bagi mutangjago. No. Kaitor khairang mabai mutangjago. Belai nuklai. Norok joton mano. Correct answer ke kaitor khairang mabai mutangjago. Seng mo. Tit 3, 4, 5 porike seng nogo. Faidi hai ke seng last to. Sapai ke seng nailai sinai. Seng nayawin Simon ka. Tini ni winner ka. Chini takhuk Olin. Seng bono congrats layana. Votini no for the first time. Puila bar votini first time khana. Seng Bo kintu paiti onek bar nong khase. Second rogomang. Second rogomang ta. Faidi hai ke seng ai ko last to summary. Just 3 lines ni summary. Abu pai nai. Seng kaito ni kok nama fasing thang layana. Summary ke coming to faith through God's mercy and grace. Seng faith kang avan pai kang ke spiritual growth and maturity by sound doctrine. Take good works out of God's love. Omo tinta phase seng kaito ni seng kaito no poito klai kang ke seng tamo chini spiritual growth engna nango maturity faina nango sound je doctrine kubui prungmung seng kubui serengmung serengna nango. Abu pai kang ke seng tamo samung kaham klaimang tongna nango. Kaiton sengno hamjang man bisingti. Faidi hai ke tini ni chini ice breaking session asung no ang jotono hambai noro kaham ke participate khai kya seng tini ni o ice breaking session ni bisingti bo seng srengi mang khani ang kha khlayo hai ke seng tabuk te bo srengman phajing thanglai nai ang tabuk chini pastor Vijay na zorar nai bo sengno tini ni kaitoni folani manna no sengno char nai. Ake dara nangni no zoram nasidi. Ambai kaksang. Ani voice clear da? Korang clear da? Dara. Korang clear no. Ambai lo zorar ban bagai. Tai tinin ti pang kaksang tai je senior Zoom meeting no tidul lai Stephen na baham marawo. Ano zorar biman bagai. Kaji sung suri lainai. Kusuhan mai gana pakai tor nono sung kambero zorar bagai suprai. Bukuran nang se kaplai sakai tor nang suno nini kopten ebisung titam kanamusong nang suno prangdi ano prangdi kai tor bisas lain nini close na klukan nang ano piti lain nini hamare sini joto participant lain ai joto nang hamare ya pati ya bagia free suri mak kaplai samai kanang graduation. Amen. Ini ni o sarik ni topic the textual message ang joto boina share khlai na musong Numbers chapter 21. Sung puila Numbers ni bizab ni abo nai kan ke sung no gote o Numbers je bizab ni sijak man abo no sung jodi pangma commentator sawo abo jodi ma ke hasing panthor kai tuni boro rok himlai mani abo ha ke siketang kamon nai baksa ma ke kalai epono sung o lek hamung sung nu goje kai tor tam ni bage o lek hamung o jaga Bible sung no o jaga kangka sung no go je Israel rok borok ni promise leno thangi jong poro je babe borok kai tor no mane kai tor oi borok kok bang lai mani ba kai tor ni bas kango ba Moses no borok complain lai mane awa kok namang sung o Numbers sap pura bisa ba sung no go engke sung nu go je Israel ni borok rok puila ni simino borok borok dui tinta jenis no tunya borok Moses tani complain lai manugo abong kabong ni chamong abong kabong ni nangmong kai
borokni him tani borokni comfortable ingya nei borok Moses ni tani borok ai nei complain claimant abo sung puila ni simino sung nubui tango sung nai tengke Moses o somoya asai khabo kitsa hai nang explanation clainam sungko Moses omo hai jarawa achake jarawa Israel ni borokno seleng ke khaja gai borokno samong om ha ke kotin samong bongno laina ni rajagai tongmani bisingo borok palai ke mansukliya nei kai tu ne kapai pro kai tol Levi bangsa ni kaisa nukungo Moses no songchaka ba Moses no ya kapjaka sungoro nugo je borok Moses no sab samai no complain claimani tamo complain claim take Moses nong sungno tamo hasim pang thoro botana bagai jato pai abon isa sekang chap toro nai tangke borok tuima nang ya nai Moses tani complain claim ada ko sung tuima nang lia sung tu tine kya Moses nang arono sungno kai pekengke kamu sini borok human character ka sung sab samai no sini past no sung sab samai no court play ang mohai jong mani se mohai yawa jakana sakamu kento Christian life sungno tam prangke past sungno tam klain ke sung past no sam samai no karna nang sungna bo dewa kai tu ni thani himna ni sungno chobana na kento o je sini ja thangi thangmana past sungno sab mana kiklaina ni ya kento sungno encourage klai kai tu ni lang moi himna ni sungno dewa chobana na oro sung ang tini kai burui je o Numbers chapter 21 je kai burui kokno sanai aron bisingo first point nang kangke je sung pujini bising ti klai mo thangjak mani je borok puitu kenang bo sob samai no bini sak ni nangmono bo sob samai recognize the saving faith recognize the need for what is his need or what is the need of the people borok ni tam nangi tong kai sak ni tam nangi tong abong ka puitu kenang borok sob samai no abono nuk nai oro sung nai kangke Ellen Bagni Luke chapter 23 39 to 42 nai kangke the thief at the cross arani mangni ni bisingo maksa bo recognize klai ka bini jetna pongmat kento takaisa angkangke bo tamang ka bo congregation je borok tobang aw salai mani borok je bini gana gini tam saitong aborok ko se botang je kento takaisa je thief at the cross angkangke bo nukha tai bo realize klai ka recognize klai ka bini tamana aban bagi sengoro nugo je Israel ni borok kai torbono tam saka idom ti thana mu jago borok kento kai to saka idom ti borok kaisa bypass ti klai thana nang mai ni sapan bagai borok Israel ni borok Moses tai God no borok joli jakani sab Moses bo kai to bai chongjak Moses no joli jago manano kai to sung abono nugo je Israel ni borok sab samai no Moses ne thani khai complain claim Moses ne complain claim no borok kai to complain claim oro sungtam no khungkangke paso oro tamsa and the people speak against God and against Moses where have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness Moses omo hani bagai jan nang sungno o hasing pantoro to pai jate sungo hasing pantoro tibenya ne bagai oro kuno chajanai bakurei neither is there any water and our soul loaded this light bread kai torbong no manar mani abono to borok sawi no to hepono boni complain tamo tui bokuroi chamung bokuroi Moses sung hekono tuisinai abon bagai tan to pai jepuru sung murmuring spirit jepuru sung sob somoi no complaining spirit tongo sinilang awo kuno kisupono sung satisfying
सब समय न जों कमप्लेन नांलाय थानाय मार माने अमन बागैनो हायंगो अमन बागैनो हायंगो अमन बागैनो हानि लांमा हायंगो जों ताम सानाय अनेक समय जों चार्ज लगो जों अमन नको कायसन बुक bini bagay na ni lang mahayang bini tomsang bagay na mahayang u masa borong ni bagay na mahayang কিন্তু sengsak sak na sung proshno klanya na ngai sung kai tu ni thani phepor sung sabno na sik sung jodi kai tu kubui ba kai tu katang bo sungno sini mukhani kokto to saiman ang pesang kuno dino jesa jinis pano sini lang mang thung ba phaiteng sung kai tu no sung suri sanai kai tu no sung kok sanai কিন্তু sung tam sanai bakhaw ma ke marmaring spirit on karat aban bagi sungkor tam sanai je mutangjak mane je puitu borok oro kai tu ni thani complain to bakya abon ya gulo kai tor joli ta khani immediately God and the Lord sent fiery serpent among the people and they beat the people and much people of Israel died log no sung nu kotamo kai tor joli jagai nai fiery serpent mane belai kono mane bis ganang jibuk no a hasing pantro rohor kanai sawo sung naikan ke o hasing pantro ni jibor belai kono poisonous especially sung nugo chennai rogo sang tong pheja chennai o hasing ni jibuk belai kono cobra mang se bangma sung jesen training center te jaga sung tongmana jaga cobra kan ke normal se mane je samay pono mane nukjago ang waisa arami jo puro sibuk warjak mani borok belai kono kirijaka a sibuk tamo sibuk nine borok kothari pe gai pono borok belai kono ja cycle ne ga sibuk tamo borok ane o yago khainai yak kosom ko toniri ka ti thanya tiklai কিন্তু sung saima ka ja sibuk bis ganang ya কিন্তু tini sibuk se arami jo puro warjak mani engkake borok wana ja tangai ke chennai ong belai kan normal case about borok mane hasing pan to ni sibuk bai sokui borok jagai ba warjak ma ka pai ko abon bagai oro sungtam no ke immediately pororok pinani chengkha haipono sungtam no ke bible je kaisa borok je nini ani bagai je tamsanai koinai je intercessory prayer kainai bible sungapono no ko sabong ke moses abono no kine botoisa kai tune thangi bo koikha kai tor amma hake beken nai bo thangai nai bo kai tor by Israel ni borok ni bos kango saro thangai bo basai nai kai tono suri chani dia angge kai tor immediately bongno tam sanai kaisa lama phunu go roka oro sungtam no khungka ke busuk bar borok oro kai tono tani rambling spirit ni borok kai da de mane borok je dini simi bongno kai tor pyokta mane borok khajagi tongkor bo borok marmaring klayo kai tor sunu kari kana sungno basine basire nai kai tor kari kana sunu sini suri mak naliana borok je puru seleng tong puru abo hai bongni spirit of kintu kai tor bongni suri mana khanai nai bongno mo thangnai bongno phiok nai moses no roka a moses bongno phiok tu hai puru hasing pantor borok kam a moses no tam sa moses kaisa jorok borok hamaka sama Egypt ni tohan Egypt ni pia jorok sana mo suka seng tokhan masalia abo hake borok moses do complain kaya oro sungtam no kangke the second point saving faith look to God and tai abo God abo kai tuno simino na sigo je puitu sungno thangnai puitu abo hai puitu sung borok no na se kintu kai tuno simino na Oratamsa, therefore, people came to Moses and said, we have sinned, for we have spoken against the Lord and against thee. Pray unto the Lord that he take away the serpent from us. And Moses prayed for the people. Our Belakini easier. Actually, the toughest job sini one so gotam sana borok no lead line. Tanging ke kabang ma borok ni kabang ma one so abono lama kaiso klebong no lead line ni abong ka belake tapes job Moses abo hai jarawo 6 lakh borok na ama ke hasing pan roti telang ibong no bini kaisa command bai no
kaisa kok sama baina om hake tijani bagai kai to ni fan sara botlai oro sengtam no kungkangke kai to Moses ni saka tamunyai Moses no every step bahai ke thangnai bahai ke cholinai bubu bozarawo cross klainai bozarawo biangte thanai kai to dongno gana gana ke okok no saibai tui telang mane akok no wilderness sengorono ko borok 40 bosor Israel people borok 40 bosor nangka tai kaisa Bible bahasa abo sawo je o je marmaring nai borok roba khlainai borok rok ke okhane promise lena habare je marmaring khlainai borok jotto promise land soge asine no borok mati beken borok sungtam no kungkangke Moses logi no kaiton khane thangai nai and the Lord said unto Moses, make a fiery serpent and set it upon a pool, and it shall come to pass that everyone that is bitten when he look upon it shall live. Oro tam sanai why mana tam ni bagai singkok sungman ote kai to tam ni bagai chibuk lo no upang abo klai khasi nai bronze ni suname re deni sa abo sung kaisa cross no klai kai to oro bong ni puitu no bong no test klai mana sunga kopun Israel people borok belai kono saimano je chibuk ni kok sibuk ni bising de klai shaitan bahai ke i to fam loka abo borok belai kono srai ke bong ni Israel ni joto borok no saima abon bagai ora sungtam no kungkangke o chibuk no nasik na ni ba o chibuk ni thani borok mokol kaina ni it need lot of faith tai tam sare sungoro je God command Moses that whoever look je borok o chibuk no nasik nai borok no thangnai ni abo ya je tam sanai tini o chibuk no je nasik nai Moses no borok Moses borok no satia kaidi no the chibuk ni ara la sanai tino talang kaidi o thok no talang kaidi khana no o chibuk bis khana no amit nai but what God said immediately a man or woman who look by faith immediately they will be healed ora sungtam no kungkangke borok rok ni je faith ora no second point ang sana mo suman kangke je borok saving faith je faith bo kai to ni or sumen kai to no kai numbers ni sengoro tam sanai Romans ni 23 tam tang ke the wages of sin is death oro borok Simon ka they have sins against God borok tam sa Moses ne immediately tang sa kai ton thani tang koigar sting Moses they know that they sins against God borok kai to ni birude sumtuk like kai to no joli nai kai to ni against to fox hawi nai borok kai to no ni bus kang sumtuk like abone bagai borok tam sa tabuk o sumtuk ni simi sungno sabo basire nai o sumtuk klaiman simi o je sumtuk klaiman simi tabuk borok je chibuk sutaki jomane abo bong ni disobedient bagai ba bong ni sumsuk ni bagai borok kai to no klaiman ya kai o sumsuk ni simi o omhai bul klaiman simi sabo basire manai ke only God alone a subrayung no puitini bisinti na sike simi se borok basire tangmai ninai borok realize klaiya puilaw sangtam no je faith saving faith realize the guilt of one's sin jora sangthi ba the cross je siko ko cross khasijangan botam sana bo guilt they realize their guilt second one ngangke they recognize that borok sak sim thangmali akai to tani borok boni kasarma joro je kok sanai Moses no nangthiu ka borok recognize like the Moses simano kai to back kok sai manai or the third point or sangtam no ngangke oro borok kai to ni bekhak simena bon bos simino tam sana sini sumsuk no sai manai abono borok realize like that oro sangtam no kangke o kok thai je those
or tamsa. And it shall come to pass that everyone that is beaten, when he look upon it, shall live. Bible này có belai keno elam bang có belai keno strike cái sao je borok na sik nai borok no mo thang jak nai di sao. Asuk borok ni bisingo yang thangai sibuk sukai kana. Baksa ke basa kana look at the aro Moses je samani aro a sibuk no na sik din nang thang jak nai nang thang nai nang tia. Baksa ke saka ni pangno sab pujuk lai nai. Sibuk sukjak mani sibuk ni bisno beketik lai nai. Abos best tong jong kana baksang kan ke ba kablai jong kana baksang ke ba bo jaga thangnai bo jaga thangya sibuk sujak ke yakung khaina ti on digi thai ti klai ses tak lai kana, but some of them baksa jara puju klaina rok it need faith je porosung kai tuni kok thai sini langmo phai sokoyo a kai tuni kok thaino puju klaina ni sungtam nang ka ke we need to have a heart of obedience. Sungkai tuni kok no khnai na bono sung puju klaina. Without faith, puju koring ke sungkai tuni kok sok ameno sung tam sana mani ba mangalak sung abono puju klai mang. Aban bagaro sungtam no kung ke Moses ni kok samano je borok phano buji winai je borok phano khna winai borok je pro bronze ni chibuk bukhango khachija bukhango perja kheno abono na se borok ni po Moses samane akok no je borok puju klai ke borok no mutja oro sungtam no ping kangke sumsuk klai kangke romanso samane sumsuk klai ke borok mat. Actually, when Adam and Eve sinned, borok immediately clear, but their conscience was dead. Borok no sumsuk tam klai ke slow poison hake borok mane borok ni aste aste klai borok no abo pada bini conscious. That is the mana tam sanai sumsuk ni asuke probaba. Oro sungtam no kungke 2 King 18:4 aro sungtam no ke Hezekiah phainai King Hezekiah phainai o Moses ni je bronze ni chibuk no bora class te ko tam khlai leka su Israel ni ka to nano songpori ne kan no go bora ga bono se kai tor mutai ni ne kumai a bronze apro je kai tor bang no mathang mane a bronze ni chibuk no se bora class te ko tam khlai leka abono se mutai ni bora kumai to Jepuro Moses Mount Sinai thangpuro Aaron no borok saka suno kai to Moses tai phalia suno kai to tager borok rangsak ni kaisa mera ke tam sana kaisa muksuk ni abo rangsak ni abo ke tager mana bono sonu kaf ingke sungor tam no kangke of bronze serpent ke bono muthangi me but it is the faith borok kai to ni Moses ni bisin te klai kai to kok samana kok no borok na ka tai borok oro sung Romans toisa pas ni chapter 5-6 ni simit teno na kanke oro sawo Christ died for the sinner. Romans chapter 5 aro na kanke tam no oro Christ I guess no samana kok no sunu go oro tamsa but God commanded his love towards us in that while we are yet sinners Christ died for us oro sung okok ko samano go je tamsana John 3:14-15 aro samane Nicodemus Pharisees je puro Jesus Christ ne thane pai puro Jesus Christ Nicodemus no samane je kaisa borok bokotal asai mongmai asa ko kai tune raijo habi me ani ko pokok samane tai Nicodemus bai kai to Nicodemus kai to no samane je ang abuk bora korok ngi beke to sa ani mane ko asai kinai tene ko kairok kok samane no ke to sungor tam sa je Jesus Christ bo sak bai thang samane je oro sung chodo no go
And as Moses lifted up the servant in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Moses hasing panthoro bronze ti chibuno ti samahai abahai no songdari sajla Jesus Christ no bo abah ti sajak nai nine orosan even so must the Son of Man be lifted up. Orosan oro tamsne John 3:14 Jesus Christ Nicodemus no ko saman. So sangtini tamno kungke there is only one way to be saved when we commit sin. That is only the feet of the cross. Cross means when we look at the cross, when we come at the foot of the cross, when we confess our sin at the foot of the cross, Jesus is ready for us. Sini bagai bo koi sungno sumsuk nakare rimane bosins. Aban bagai orang sungtam log the thief of the cross jepuro bo Disu ni thani saka Disu anana ka ditai anon nini paradise purana immediately Disu saka today you will be with me in the paradise. Orasang takisa je pai thak ne aro tam saman saving faith look to Jesus to be mediator. Je mothang sungno mothang nai je puitu abo Disu no sini sumsuk no tine bo cross thimani bo sini bagai cross thika nai bo puitu pai. Sung jodi Jesus Christ sini sumsuk ni bagai tiane jodi puitu pai ang ke sangkono jon. Jesus Christ sini bagai cross thilangka sini sumsuk no bibini bangara saka telangai bo cross thika je borok obono puitu pai nai je Jesus Christ ni bagai boli sorob ngulangka borok no mothang jagnai abota manang kake you need faith to believe that Jesus died for your sin. Many mana bokwang ma borok sai mana tam sumsuk lagya but jepuro nang cross ni yak mathanai jepuro nang ni sak lang mana cross ni yak parnai God will reveal that sini lang ma bahai kai tan orom tam sanai sang number so oro tam nok kangke kabang ma borok na borok kai tan ni thani all the Moses ni the frozen brass mane tam sanai the cross ko chibuk chibuk no borok puitu klai na sika borok kai to dagi bani subrayung dagi mane akok no borok na wina che pur borok chibuk bukang na sika kabang borok itu je borok na sikliya abon bagai no sang kabang ma o je chibuk related na kan ke doctors ne symbol botini tam sanai chibuk bai latha awa ke rog jak nu কিন্তু abo kabang ma aro kabang ma kok tong haipono sang nu ko je যেভাবে যীশু খ্রিস্ট জহনো samahai Moses je bronze ni chibunoti samahai the Son of God also be lifted up. Jaban bagi oro je chata point ang anam mane ke obono je sungno mothang jaknai je puitu abo ka sungno tam khlaing ke realize khlairo je we are sinner. Je puro sung kai to ni biride kuno kok sawo ba kai to ni against sung samung klayo all je puito sungno tam khlaing ke it make us sungno tam khlai it realize that we are guilt of our sin. The second one gagatam khlaing ke saving faith recognize sin bagai tam sanai kaisa borok nago the intercessor Moses jebabe Israel on ingine kai surimhai sini langwa pasang jepur Jisu thani payo Jisu he hears our prayer. Or sungtam nok ta kaisa the third point hangke saving faith look to God alone. Boss sini bagai joto langma kulok nai the provide necessary for our redemption. Jesus is the only one. Boss sungno mathang nang ni
Zaman Moses no tam sana kai to suprayung ব্যবহার খালাইমাই slavery rong smi piokani bagi Israel. God used his son Jesus Christ to save us from sin of slavery. Je sung jate omhai sumsugo klai tong ete klai o je borok bono puitu klai ba prashna nasik nai bono matangjak nai oro jemon samahai je borok o sibungno nasik bono matangjak. The fourth point hingangke saving faith look to Jesus to be the mediator. Oro sung tam sanai John ini Jordan simi atharo pori hingga kokna sung. Tai abono sung tam sanai ini o je bisap ni oro nai hingga sung. Numbers is full of murmuring and complaining, and God is correcting his people. But Numbers is pura chapter sung pori hingga sung abono no goje Israel ni boro rokai tini birude tani murmur klaimani Moses ni tam sanai birude boro murmuring klaimani. Hapono kai ton ka khair ma sung tini Titus ni ya jaga sung no kubo kana ka je God is full of grace and mercy. All bini khair ma kuplong man bagai sung tini sumsuk klaipana sung tini dong sang. He is giving us opportunities. Nona ano tini bo jorari tong jate sung bini o grace bini o khair ma bai kuplong abono sung jate jora tong sani no sini sumsuk no gosinai cross of fination abono ya pre sini sumsuk nakar ma sani manan bagai. Abon bagai sung sumsuk klaipana sung tai omo haket thina nanglia. When we have faith in Jesus, when we look at the cross by faith, tanging ke Romans tam sanai dos ni 7:10 dan awarar sawaje faith comes by hearing and hearing the word. Sung do tam sanai jum ni bisung sung kapang makai tani kok nai jang, but how is our faith in this pandemic situation? Many times we are going through so much of difficulties. Sung kapang ma kesab jang jorate sung kai jang, but sini om hai kesab jarawa sung puno kisu serengai datang. Are we learning to praise God? Are we learning to thank God for everything? Or sung Israel ni kaisa example hangke they never learn to thank God for everything which is God has providing for them. Kai tor borono je yakpari tongmani borok hambairana rangli atam ninge borok slavery tongmani borok phiok chakmani abono borok hambaichuno rana. কিন্তু tam borok tam sang ke Moses no nang sungno ke o hasing pang thoro bathana bagi jato pai. Besuk Moses ni bagai besuk mana bekha kham kana ba kok lai nai. Abon bagai no kai tor joli jagai nai Moses ni ngai nai po logi no chibu bahari nai pom no othare ki mana pom no so. কিন্তু যদি তিনি অবহাই face to face kai tono যদি face klaina na ka sung sini sumso gasse ke selama sinta sung kina khamita so ke sumso kai. But sungno tini abono sawa je cross is empty, Jesus is pleading for us. Jesus nini ani bagai nai o chora rai nai sungno na singi tong kote this person will turn. Abon bagai no first John ekni atotam sa first John ekni 6-7 nai ang po porisin kontak sinai first John ni abono naine tini ne ang pandana tipang yapak sinai orotam sa angkangke if we walk in the light as he is in the light we have fellowship one with another and the blood of Jesus Christ his son cleanses us from all sin. If we say we have no sin we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sin he is faithful and just to forgive our sin and to cleanse us from all unrighteousness. Sung jodi sumso kore hini sung sakso no sakangke sung sakso no so thoke bisau. Abon bagai orotam sakangke if we confess our sin he is faithful and just to forgive our sin. God is faithful.
He is looking a faithful person who is turning away from his sin. If we are really true of uh, our own self, sung sumsu kuplongi jong hangka jodi sung sumsuk no je prokai tantane puju by spin. He is faithful to forgive our sin. May the Lord help us. Sung omo hake zara keso tu thangi jong kono. Let us not curse God. Let us not curse anyone, but let us learn to praise God even in the midst of difficulty and trial and problem. Because problem will teach us to have faith in God. Ora sung tam sanai Moses ni lang mo sung nai ke Israel ni borok mas apa no borok o promise lena hawi mia Moses ba hawi malia bini kaisa mistake bai as a leader sung busuk tam sanai kaisa leader kaisa mistake by Moses hawi malia mana no sung leader jara hanai tongnai roko sung tam sanai onek somay porika khaina but for us grace is available, cross is available for us, time is given to us. Kintu a jarawo Israel ni borok no jara rajak kono jara mane immediately judgment came upon borok je from Moses ni against kai to against kokno saka immediately kai tor chibu prohori borok no thap thap sogui nei borok no para ke borok ti jongkai kintu ara ni bising phono khairuk mak kuplong kai to subrai ungkam ni saka je borok u je bronze ni chibu no nasik nai borok no bathang jak nai tini Jesus Christ abono sapero je babe Moses bronze ni chibu no ti sama hai sajla songdri sajla bobo haken tis jana je borok bono nasik Awan bagino, if we are sinning, if we are thinking that we are sinner, there is a hope for us. The cross is empty. It shows that Jesus is not there in the cross. He will come back again. The thing is, how is our life? If we are sinning against God, this is the time we must go to Him. Sangbini thani thangai nai asum chumno sangkai dan nakapas. Kaito sumno hamare khlaiteng ang tei phano to sho jaro ya. Ambai. Belai no hambai dara no bo sungno tini poito ni kok sai knarka belai no kelai ke belai no hambai kai to no te hamari klaiteng tai jefru Moses Israel ni boror no Egypt hani tlangi thangfru kabangma chibuk sukjagi thei tongfru afru je bronze ni je chibuk no borok nahari je hamma hai abo hai keno sungbo tau Jesus Christo je cruso khachi jagi tongmani khachi jagi tongman no sung bono nugui sung poito khlai ke hanke sung khairogei sung mathang nai a kokrobo sung belai saiman kha tai sung kabangma bini khoktei sung srengman mangkha aban bagi belai hambai sung buskangni salrogobo sung daran wisingtei sung tebo khna lainai tebo saiman lainai haina hai hambai afaro phaidi haike sung tabuk chini host chini takuk Stephen no zorarwana bini mungsasak saklai mungrok tongkhangke nungnin zorano nadi Stephen Dara zorana nai damar. doako dodara zorana shidi Jotono no hambai maro tini ni speaker no balaiken no businai jatke no kaitor ni kop no saiknar ka tabuk omo hai mola omo hai jorao hai sing simi omo hai klainai fellowship klaiyawi sing tini pal songno tebo o fellowship manja grana ni bagai chaito blayana khoroksa tomungno khorok tamsik no kobok khangke ro sing tebo bangnai kokroi tabuk sing bangai no tongo tini nahar mung to bangnani simiya tamoke kaitor ni kokse kebangke tini bisingo tongrenani tai abo baike sing toliwi mannani abo no sutini nahar mung nani nangai ti biskango ko taman tini yo quiz rok bo haina borok interest nangko participate kayo ti khaksang
Omona part of business development Clayton, Avani Bisintibo, but Todd Rogro, Ellenberg, Purmong Hike, Saklayo, Avan Bagi Katsang Neo, Bino Rida, Hansine Bino technique, the Hansine Avan Bagi Gonoma Bolayo. Ava Hikino or quiz rogo, Heno, Ka Ruinai, then participate Clayana, Seren Layana. Okay. Jotonan hambai bus kanggo bok kerengai tongbai deh. Asik no. Hambai darano bini zoran naman bagi tei seng jenang mani saklai mungrok saman bagi au phaidi heke seng chini kiching songno chini sinijak rongno seng invite khailena ring laena o pandao aborong manjaknani tei fellowship khainan bagi seng buskang salo seng chaitok lainai phaidi heke seng tei asik laiawi seng barate closing song resabinai seng kaitono lob laena abo paikhe ang tinini chini speaker chini da bijoyna no koinai paithakni surimongni bagi ang hake tabuk seng resab laena closing song kaji seng hake kaitono lob laena Kaham yang toka. Oh, doa ko. Tabu, ठीक दांग कदारा. ठीक no. Okay. Ang lenini se obugra kaito nang thai mani krustola. Poito bayang ya follow gay koyo tondiano mingana ano tondigana gana obugra nang thai mani cruz gana ano Gana, Gana obugra Nini Cruz tong tayo se Kairo matogbay Song zadiano Nini samundo bugra Katong rezadi ani folano tondinini muchungte ano tondi gana gana obugra nang thai mani cruz gana ano tondi gana gana obugra Nini Cruz tong tayo se Hake ang tabu koi nai dara no paithak ni suri mong ni bagay ang suri nai chuk ni hau tong nai kaplai samai gana subrayong apakai to nono sum hambai do afa nang sono jarano ya farka zoom ni bising klai sang tinioma ke hamsa kini ni kop no nalai man ka subrai kai to nang sono lama phone kulang kha nang cross sini sum tuk no bul tulang ka subrai kai to nono sung hambai ruwatam ni ban nang sini sum tuk no kuruso balai nai sungno lama phioge kulang mani je nono jara puituk kai nai ro cross ni tola je kha bom painai ba pokrok bom painai ro no phio kai ni sa apakai tor o cross ni hamjak mano nang sungno nini kok thai ni bisungte nini pala katha ni bisungte klai nang saklai tongbo jora tongsani no nino hamjak mano sungya sakai mana bagai nang sungno chobati
tai nang sungno ni no hamjak mani kokno tebo pir mana bagai sini bising de kelai nang samong tandi tai jot manjang nai sini takuk tai buku songno bonong amari kelai di jate sangni ni kok tai no tebo sini bising de kelai nang pina ne bagai nang pani pati jot no hamari kelai di o kesep jora mai pandemic jora obo nang sungno oma ke tuidul mane bagai nono sung hambai ro ni protection ni blood coverage jot ne sakau no tandi jot ni sakau toni ne borok thangtini phaitani সব সময় নিনি ব্লাড কভারেজ প্রোটেকশন রিটার্ন হেনে নাং সলিউশন সুপাই sono nang hamre khlai di tai o platform ne bising de khlai sung tebo bangma borok ne bising go sung reach out khlai manan bagai nang jotono na hamre khlai di sung bai tong beba gya pore surima koima kaplai samai kana cooperation amen Hambai phaidi heke tini ni chini o pandaoron paikha joto manjak naino ang hambai afaro tai hain hai koyana next Tuesday bo sung hain hai manjak laifinai hambai joto no hambai Hambai jotono no hor kaham. hor kaham Hi brother, jotono nice to hear you. hor kaham